Агу халалрат хулпаза иалагаанӡа ауахәа машҭаҿы еиҿкаан агәы ҳалалра дцәыргақәҵа. Афонд анапаҵаҟа иҟоу ахәыҷқәа рҭыхымҭақәеи асахьаҭыхҩы Саид Возба иусумҭеи. Аԥара ҭлагала ҟарҵартә еиԥш аҭагылазаашьа рыман агәаҳәара змаз зегьы. Аусумҭақәа жәбарахьынтә ԥшьба рыҭира алыршахеит. Анаҩс еизаз зегьы неиуеит ахәылԥаз ахьеиҿкааз азалахь. Ахәаԥшыҩцәа рҿаԥхьа классикатә музыка нарыгӡон Аԥсны зҽаԥсазтәыз аопертә шәаҳәаҩцәеи амузыкантцәеи. Урҭ ирзыӡырҩырц еизаз рхыԥхьаӡараҿы иҟан аҭыԥантәи ауааԥсыра реиԥш ҳтәылаҿы зыԥсшьарамшқәа зхызгогьы. Дара зегьы азҿлымҳараҭан ирзыӡырҩуан збаҩхатәра ҳараку ашәаҳәаҩцәа. Есышықәса ишаԥу еиԥш сынтәагьы имҩаԥгаз аконцерт аҟны еизгаз аԥарақәа зегьы згәабзиара уашәыра ахәыҷқәа рыхәышәтәразы агәы ҳалалратә фонд ашана иахыԥхьаӡалахоит. Проект иҭагӡаны фондтәы имҩаԥысхеит ари аконцерт иҭагӡаны еизган 1 миллионк инареиҳаны аԥара жәаҩа курс медицинатә хәышәтәра зхара аԥара сгәы иаанагоит ари даара алҵшәа бзиа змоу проектуп ҳәа иахьа аԥара еизнагоз зегьы ҳашьҭуеит фонд ашана ацхыраара заҳҭоу Ԥырчели-иԥҳа Олеся лыхәышәтәрахьы. Фышықәса раԥхьа ас еиԥш иҟоу аидеиа рызцәырҵит Аԥсны асоциалтә-культуратә аԥшьгамҭақәа рфонд аусзуҩцәа. Хықәкыс ирымоу ахәыҷқәа рыхәшәтәраҿы ацхыраара рыҭара ауп. Билеҭқәа иаҳҭио еизганы агәы ҳалалратә фонд ашана ахәыҷқәа рыхәышәтәратә их инаҳаишьҭалт. Иара убасгьы иҭабуп ҳарасыр сҭахуп ҳаспонсорт хада амобилтәи Едуард Аквафон, насгьы информационный партнер ҳаизышьҭоу Спутник Абхазиа. Ари асоциалтә проект аиҿкаара алыршахеит амобилтә еимадара Аҟәафон ацхыраарала. Ҳтәылаҿы ас еиԥш иҟоу агәы ҳалалра зцу апроектқәа дара есымша адгылара арҭоит. Абар акыр шықәса аимадара Аҟәафон еиуеиԥшым асоциалтә проектқәа ахы аланархоит. Наҟ-наҟгьы ҳара ҳаимадара абриз апроектқәа цхыраара рынаҭалоит. Ишьақәгылахьоу традициак аҳасабала аконцерттә программа рхаладырхәоит аскрипкарҳәаҩы Михаил Алхазов, Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Лука Гаделиа, аоператә шәаҳәаҩцәа Альдона Цкуа-ԥҳа Кристина Ишԥҳа, атенор Армен Хачатуриан, афортепиано Астанда Џьыкыр-ԥҳа. Аоператә шәаҳәаҩы Нана Черкезиа-ԥҳа лзы асцена аҩбатәи лыҩны агәы ҳалалратә хәылԥазы еиҳагьы гәыкала дазнеит. Апроект аԥҵуеижьҭеи лара уи далахәуп. 6-й год, 6-й концерт благотворительный, и он прошел сегодня великолепно. У нас был потрясающий зритель, полный зал. Это вообще самая большая для нас радость, потому что мы знаем, для чего мы работали, что, слава Богу, будут собраны средства. Есышықәсатәи агәы ҳалалратә концерт сынтәа иалнаршеит ҩышәнызқь инареиҳаны аԥара аизгара. Урҭ шьҭхоит афонд анапаҵаҟа иҟоу Олеся Кәарҷиа-ԥҳа лыхәшәтәразы. Сариа Кәарцхиа-ԥҳа, Тамаз Чқәан, Аԥсуа телехәаԥшра.